Zdravo! Moje ime je Ivana. U ovoj lekciji govorit ćemo o liderstvu, ali i približiti vam razliku između liderstva i menadžmenta. Hajde prvo da definišemo liderstvo. Glavni zadatak lidera je da dovede do promene i razvoja, da vizionarski posmatra bolje sutra i pokaže put kojim treba ići da bi se do tog istog boljeg sutra i došlo. Menadžer je zaslužan za red i doslednost u smislu stabilnosti kako bi zaposleni bili produktivni. Međutim, pošto se menadžerstvo i liderstvo često prepliću, a u današnjem svetu poslovanja neretko se zahteva da budete oba, treba da navedemo razlike i da definišemo posao menadžera. Hajde onda da vam pomognemo da bolje razumete kada ste lider, a kada je neophodno da budete menadžer. Podsjetite se lekcija o strateškom planiranju. Kao lider vi ste zaduženi upravo za to, za strateški plan rasta. Menadžment ima praktičnu ulogu, dok liderstvo zahteva strategiju i vizionarski pristup. Menadžerstvo se događa sada, a liderstvo traga za boljim sutra. Lider mora da razmišlja šire. Njegov fokus je na drugim funkcijama, industriji, tržištu i okolnostima koje utiču na posao. Liderstvo zahteva planiranje dugoročne vizije koja se mora ostvariti. Iako se i menadžerstvo i liderstvo zasnivaju na emocionalnoj inteligenciji, menadžerstvo se više oslanja na taktičko razmišljanje, dok lider treba da inspiriše ljude sa ubedljivom i smislenom vizijom. Na primer, moja vizija od početka bila da stvorim jedan divan online i offline prostor u kome će ljudi uživati. Mesto za slavljenje ljubavi, porodičnosti i kreative. Za mene frajer nikada nije bio samo biznis, već ideja vodilja i inspiracija kako meni, tako i svim ljudima koji rade. Vizija mi je bila da prodajemo samo domaće top kvalitetne proizvode strancima, počev od domaćih vrhunskih vina, rakija, kraft piva, dizajniranih haljina itd. Također mi je bilo važno da obraćamo pažnju na ljude oko nas i da onima koji nemaju novca da plate skupo venčanje učinimo život radosnijim. Zato nakon svakog venčanja cveće nosimo svaki put u drugi starački dom ili u neku bolnicu, a hranu kada smo u mogućnosti pakujemo u plastične kutije i dostavljamo crkvenoj narodnoj kuhinji za beskućnike. Sve je ovo u svrsi ostvarivanja budućnosti rasta vašeg biznisa. Kao preduzetnik trebalo bi da bar delimično, ukoliko ne možete potpuno, da budete i lider. Također, razgraničite kada se treba ponašati kao menadžer, a kada kao lider.